U engleskom jeziku postoji određeni član i neodređeni član. Isto tako, vrlo česti su slučajevi kad nam uopšte nije potreban član ispred imenica. Zašto se koriste članovi? Članovi stoje ispred imenica i oni nam dodatno objašnjavaju tu imenicu, odnosno daju nam neke dodatne informacije. Neodređeni član A dolazi od reči one i on se odnosi samo na imenice u jednini i to samo na brojive imenice. A boy je u množini boys. An apple postaje apples. Ovaj član se u množini gubi. Zašto je an apple? Kada imenica počinje samoglasnikom, onda ispred stoji an apple. To je jednostavnije za izgovor. Ovde an hour isto se čita sa n, zato što hour počinje sa samoglasnikom, iako u pisanju postoji h, ali ono se ne čita. Tako da je na kraju an hour. Određeni član d dolazi od that ili this i odnosi se na imenice koje smo već spomenuli ili koje dodatno definišemo, koje su nam na neki način poznate. The girl, the end, the university. The girl je neka određena devojka. Ovde kod the end, opet zato što počinje sa samoglasnikom, dodajemo the end. Isto se piše, ali se drugačije izgovara. University počinje sa u, tako da ostaje the university. Pogledajte razliku. Give me a book. Daj mi knjigu. Neku knjigu, jednu knjigu. Ova knjiga nije definisana. Give me the book. Daj mi neku određenu knjigu. Tu knjigu. Kada se sve koristi na određeni član? Kada spominjemo nešto po prvi put? I saw a man. The man sat next to me. Prvi put spominjemo, onda je a man. Već u sledećoj rečenici postaje the man. Neodređeni član se često koristi posle glagola to be kada opisujemo kakva je neka osoba ili neka stvar. That's a nice chair, she's an optimist, Peter is a really nice man. Kada navodimo nečije zanimanje. Jane is a doctor, I would like to be a nurse. Glagol to be plus zanimanje znači da vam je potreban neodređeni član. Neodređeni član se koristi i kad opisujemo koliko često nešto radimo. Once a month, twice a day, 6 days a week. Uvek je prisutan a, neodređeni član. Kada se koristi određeni član? Prvo, znamo na koga ili na šta mislimo. The sweater is wonderful. Ovo je neki određeni džemper. Jasno je na koji džemper mislimo. Did Mark get the job he applied for? Ovaj posao je jasno definisan. The job he applied for. Nije bilo koji posao, nego taj posao za koji se prijavio. I cleaned the car yesterday. Ovde su moja kola ili je jasno iz konteksta tačno na koja kola mislimo. Određeni član je često sastavni deo nekih fraza. Go to the bank, the post office, go to the doctor, the dentist. Ovde znamo na koju banku mislimo ili mislimo na našeg doktora, tako da u svim ovim frazama je uvek određeni član. Vidite ovo, my sister is a dentist. Bez obzira na to što je moja sestra, ovde je glagol biti i zanimanje. Kao što smo ranije videli, ovde nam treba neodređeni član.
Ako spominjemo nekog određenog zubara, onda postaje the dentist. The se koristi za stvari koje su jedinstvene. What's the longest river in Africa? Postoji samo jedna najduža reka u Africi. I onda je the longest river. Belgrade is the capital of Serbia. Svaka zemlja ima samo jedan glavni grad. I uvek ga opisujemo kao the capital of. Sve ove imenice ili pojmovi su jedinstveni. Zato uvek stavljamo the. The internet, the universe, the ground, the sea i tako dalje. The je također sastavni deo fraze the same as. Your coat is the same color as mine. Ovdje možete da stavite neku drugu imenicu. The same length i tako dalje, ali uvek ostaje the same as. Evo još fraza koje sadrže the. Go to the cinema, go to the theater, the radio, television. Television, ako se odnosi na televiziju, onda je samo television. Naprimjer, watch TV. Ako pričate o televizoru, o aparatu, onda može da ima član. Can you turn on the TV, please? Sa svim vodenim površinama, osim jezerima, koristi se the. The Atlantic, the Adriatic, the Channel. Ovdje opisujemo kanal između Francuske i Britanije. The Amazon, the Danube. Kada navodite reku, ime reke, ne morate da koristite river, samo the i navedete ime. The također vam treba sa imenima pustinja. Onda sa mestima koja su u množini, sa grupama ostrva, sa planinskim lancima. Ovdje imamo the Bahamas i the Alps. Isto tako sa imenima država koja su u množini, kao što je Holandija ili Sjedinjene Američke Države. Kada navodite prezime porodice, opet koristimo the. U ovom slučaju pričamo o svim članovima te porodice i završavamo, odnosno stavljamo prezime njihovo u množinu. The Johnsons su Johnsonovi. Određeni član se koristi za republike, kraljevstva i također zemlje koje se sastoje iz više delova, kao što su Sjedinjene Američke Države. Koristi se za hotele, muzeje i pozorišta. The Ritz, the Palace Theatre, the Guggenheim. I koristi se na kraju za novine. Kada ne koristimo član? Kad pričamo uopšteno, o ljudima, o stvarima. Do you like sweets? Slatkiše, ne navodimo koje. Do you drink milk every day? Mleko. Mleko je uopšteno u ovom slučaju. Teachers are paid less than dentists. Ovdje mislimo na sve učitelje i sve zubare. Član nam ne treba kada spominjemo kontinente, zemlje, ostrva, gradove i planine. Africa, Germany, Sicily, Belgrade, Everest. Također bez člana, ako koristimo Mount, onda u imenu stoji Mount za planinu, kao što je Mount Everest, ili za jezero Lake, Lake Victoria. Član nije potreban za ulice, puteve, trgove, parkove. Fifth Avenue, Broadway, Times Square. I na kraju, za većinu kompanija također se ne koristi nikakav član. To je sve o članovima. Ako imate pitanja, pišite nam. Bye bye!